Akompaña Programa talk show o tema HAKBESIK IHA POVU NIA. O fonte prinsipál hanesan Prezidente Autoridade AILEU, AINARO, COVALIMA no MANUFAHI. E o programa HAKBESIK ne Autoridade Municipal sira se apresenta nia perspectiva kona-ba Preparativu ba implementasaun Polítika Desentralizasaun Administrativu no Podér Lokál. Inisiativa hala'o eventu ne no dar programa IHA husi Ajénsia Notisioza Timor-Leste, TATOLI I.P, atau HAKBESIK IHA POVU hodi kobre desafio na oportunidade sira ba implementasaun Podér Lokál. Atividade ne organiza husi TATOLI I.P, serviço hamutu com administrador posto administrativo MABISI, no retan apoio husi AQUAFU Company, no East Timor Trading Group. Programa ne se hala'o IHA pousada MABISI, segunda-feira IHA lança nulo recintolo, fulang outubro, tinan rihu rua ronulo recin 5. Se hahu IHA tukusia tutukusa nulo recin rua, dia, no se transmite direta li husi plataforma Facebook, no YouTube TATOLI I.P.